chere Adea dance nyame nshira Mampa cho mi piem. All right. Arapay ya maye nyina ho akwa bebiem na ye na sports for ase. Kana shan se na joy de na se ne ba herba na ehwibom na yedi dwuma ya se de be ya wapom din no ebesimi SCP na esita. Ti dra no pese ya na dwada ya fanisa we kire ye ni so tia utie ne baby pe wo se ma wunya na wapom din enso etimi ekoye na onso timi down ho so ye pa o djuma udie nyinam o chamini mo ofia sanso na bronma ofia hanum se kwasi Joshua executive producer for the show there ye bedin komokai nation so se Facebook ne Sompa 98.9 or Facebook Sompa 98.9 I feel bit my share on YouTube ne other platforms nyina Facebook any other social media handles no or they where you comment no obelieve comment at the comment section na ya kan the amount so na omu etie no so na mo hwe so betimi dia fa yen WhatsApp line no 0543 99 0543 99 na eno so ya kan amo anopa ye bedi komo na komo ba ko a e ho ne se Zesiano, the former president, His Excellency John Dramani Mahama, Adea Baba Tuja. Now, as my former president, he can say, a total be on my move, ya mescabre co west. Now, I'm going to be a daho. Now, Adea Bako, who power as in north, yeah, by election, of course, and he say. Sa sika ye de bo ho ka sika cheche ye sika ECJ as budget ni nyina kaseska no koman eyoman a ye ba avoid waste anke timi di tua napko mofre o mutifia da bia mu twaja do tworo nkrata se omko napko adwuma mu sika oba kamu no ebi bible so men so ne akire ni ade a mu sika man anke timi di tua eba wo na osaka say na so hwe nurses a mu free oman mu pa na omu tu kwan a we ayade edawo pefe e kire pefe say Ghana ha no yen economy no atete apansam I say exodus of health workers sign of national failure ti yen nyina so man no ya faili because all share your patient to nurse to patient ratio na afi ye say nyankofo a ya train no mawie no mu nyina titifie no mu churom ne kom di omti enu dia wase omu forso na omututu akwan na e che so oman ya moye homodin national there's a national failure to that na the national health insurance scheme for so aka sema no pay say they say membership on Kwanam 17.2 million. 17.2 million. Now, if that is so, now, Brian share insurance, national health insurance, as you know, I think this is the time I hear highest number. But me was the same way say. The chief executive officer, Kasana Okan, said, so, share national health insurance now. Ekova yare services at the hospital no almost 95%. But I'm actually say and kratem na ya hu ana say said the minister for health beka say national health insurance na so nim fa so ana say enye relevant because hospital is can bejo na on paper so the CEO MD is telling us say 95% of ailment and services at all hospital don't quite insurance cover. Barbedru Hospital is a different ball game altogether. So what is is that reality? Maybe say the last time I used insurance, and how was it like? I don't pay that's the exercise I want to do. The last time na your bumpire say you benya you ran kasa Oko boy ewa homa so nanka no pay ye na di kobo ade bi koso
na da bia meka ho asem say modernization is good. To digitalize something no say be use abofo kwan so, because me from day one na ekwan e fa so insurance no, I wasn't happy with it. The thing na me happy with it ni say folder obekoda hospital obebere afa yenhwe wo de akura na say Adea ya asan kura, but whereby yenya no on computer na ye bibia wo de card keto an kwa na digitalize bibia pepra na yaba pepra unya duru opd na you card and say ping baby abefa bia your card keto an kwa. But be sure me wo wumni Ghana ha no obi anye no yonku ni za wo, because yenya instances a drop bi ho a patient in the corner. Yes, so on first camera, near Tomman. I quite remember that at a max of my money. So, yeah, such issues na Abia. Nabasa, my friend, ya nebu, my homity, my friend Max. Na, sir, I dear way I can't was me a drawway. Insurance covers a higher cover. Sir, services also trust there be any suit. Mese any half for AAC and in Tampa and your two car near call. You ever call mine then say, oh, so did the power administration of the hospital mechanical say be a while, Nameboa, Bebe today can control. Because when the checks and balances are not working, I'm out for your pine to do whatever they want to. And it shall be me free way echo straighter, me free administration ho na me go straight me fi OPD ho na makwa chechire me nsa na ma take me temperature na ma check him weight area ase me call doctor ho me call doctor ho a doctor ahwe computer so me card keto a bibia wo machine so wahwe network na da room doctor ahwe wie pe waka chem say me call lab ana say me call pharmacy shop ho pharmacy or clinic on. Mega koduru ni akache me se menko accounts ada revenue for no menko tueska. He sesika na menko tua. Say ye day minim. Meba no mdi no bi agu politin kitu bi mama me. Mera na para na ya mom bi na ekode metuaka. And so min challenge o because say minim at the clock as a minkotia. The minimum say as a minkotia. Midro say a para say you, yes, minkotia. And they always take advantage of Obi Oyare. She Oyare aon. Oyare. One share near 400 billion crane bishon one. Ubetia. Nebi John Crack because on till open unkwa. And they know psychologically they are using to take a hospital CDB facilities CDB at the side and take advantage. Oman side they are taking advantage of the vulnerable. To do on my way now because I are into aquacutia. But at the chrono, say insurance cover, say insurance in cover, yes, you could into aquatia. Me we are insurance for me catch me say. Services here render my hospital ho. Enro I at the man no almost 95%. Sir excuses na told be facilities no man I understand. Say told be government is onye na adwuma yi. Cause aban ye na adwuma yi na insurance levy na ye tua. Okoto ade o supermarket, okoto cement, okoto we nyina insurance levy na egugu so no. Omo jeje dom de ban ye tua facilities ne ka na providers ni nyom musika. I can never be we can avoid them. But notwithstanding that, another day I will claim to no kwaje. It be named the entire waji atum so on buying or contract. Now waji atum say a delay cra over me now kwaje because me tria me there. The akaye or no contract I only buying sign no entem. Now be catch me say minko tria. Na metua wie na it's no fault of mine and I say nya me phone so no nipa the facility na provider na catch him say
facility aka just sikane ma uchi omu asanom ta aka hu insurance ni sikane ma uko claims emba na unim say emba you should subscribe catch up buying say said the old any channel me facility there so many facilities we don't want insurance ni bi cash and carry na aka jo mu say as amra na mo ne mbekode a mintimi nye me de me cash and carry ni hu say wo facility no enye health insurance accredited ti me ba mabo me ho na me yede me ba but over charge me all in the name of say you are charging me in the name of say aban sika no a mantam and for that matter the facility is suffering and to what charge me amakotua and kura mkotua minim metua that's so no wasa akwa ju claim I don't need the worrying any problem that I have with this facility. So health insurance for someone say one has 17.2 million subscribers. I overwhelming. And you're getting membership alone and important. Sustainability is important. Checks and balances is very important. Some of my staff, jumapa. If you cry facilities, any issues. Yes, which we are aware of. If you crash at that court, mama staffs in you are a free a district, we are also aware. Every year, Juma. Every so much say insurance no to only bear enjoy pa because they say no crana renew one young yena no phone so I need na cost state no. Almost after ways and means, I believe say almost all my will be bedidi. And the some staff say oh no. Omone facilities in Abia come I fire. Sikana ba almost 1% allegedly almost where they edgy omudie. So insurance way, it is not about the number money. It's about quality of services mobile render to members. That is the most important thing. It is a number catches when you have 17.2 subscribers. And the 17.2 subscribers that you go in now touting, yes, you've done well. Now to me, 1% year. Then I don't see any benefit or and for so be always so. It's high time insurance for maintenance in Amunya. So if the facility thinks say Sikana Beche, which is wrong, so be by Jumanes can be chance and any claims about but facility in Wajiatun, so that is the way our new Beko now called Jitumwa. But you have no excuse. So I bet this come you a free the panel. You have no excuse at all. So I bet Quadum now aqua. You want Arapite matching? Nana Major so. Now, me adarum, my pomu and answer. Damn, don't be on way pa. The Namia senso. The Namia senso. If you boko, send Nedjuina Kwame. Or de a fibako account me fee home Adea. Me nana se. His answer. Sabiniani penina and a binina drew baby a mention a madri. It is a net Kwame. Well, heme so the mea kwa the mea ba. Nasa ne or the bia come home. Me cotono, me dana se, me in a ye, me come I mean, wish you put me a man, sember wish you. There be something encouraging, but what she ame? What she ame? Oh, what she ame? Yes. No, me dana se. Said the bia me dera but also I have fair. Answer, I am a dera dease. Mamma called bar center, Umbrano. I have funny a dead joy that bar hair center. A bedroom for you now, just so you call. you know any TV in fro tie wapom den wasem ba bia yare na etete ono do beko no anwa hoto fi sempanimfo se
kum yare ansa na yare kum se wan kun yare na ma yare kum a eye wa wasem na ba bia obetimi akun yare eye ba herbal center a ye wo Kumase atonsu agum enti anopai se obetimi akun yare wo so a na je se woje ye number yi na fe wudi wani kire ba herbal center ye wo Kumase atonsu agogo me pacho ye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 ana ba ko aka wo ye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 me pacho number di ekuta doctor sesi ya me ka say watena se a wotie wo ko no etime so friend no na jare bia ha wo de tete wo abrabum no o ka kire na obekire mu na o di America ababa herbal center me pacho ba herbal center ye ka say o re ne ye wo Kumase atonsu agogo Government Hospital kese na si on nachi ana ba herbal center ye wa aye di adwuma afa wudu ani kire enkrampatemu a ye wa Lashibikom 16 anasa Spintex Road 18 junction ubehu Dr. Ba aso ye ho ama won so wa beje ayarehwe anopa ya me ne wo kasai de mi busa wo ne se udompe eno kase ne ehon tesei efi se Bible center woti yen kase e dompe ene nkase ehon enti se anopa se udompe no kase no eye obibibi ehon ye wuchire emu tutu emu ye oya emu hwe dendenden a mesrew furniture Bible center aye wo Kumase atonsu ago e de be na me kasa obi o ha na spinal cord e na chikase ne ne ya da bia ya ne ye ka chem se e chikase yare ne e wo no ma bebre de ba me kasa obi o ha wo 3-in-1 akonwa bi da bia no wadam no akye ne kon no wadam ma me papa sa wo ye sa bia mu a kasa ne de yare bebam ama afi wanya ohaw ne amane enti sa wota de da akonwa bi mu cheche wo ho a mesrew jai nafa tawon pasuko na nkode da sa akonwa nu enkofa yare ensa ma wachi kasa ne ho afi obi o ha entenase wotena akonwa mu a uben so wagege asipu ekona nim sei se de maye TV eno so ema yare eba wo kasem ema kase no eho etechema enti mesrew so wanya sa yare bi eye spinal cord achi yare no ewo nipadua mu a mesrew enka achi Dr. Baye doctor watena se wachi kase wachi bremo na eye o ya spinal cord na arewe no a yare aba mu ntimi na woda kete so a wo sori ana honam no wachi kase ni tutu wo no ubepie wo a obehwew na de ma doctor dan so ne se wode haban na dijuma wo wie so no akire okwan ya obefa so a wunya sa yare ni nyina bi Dr. Bano no etime srew se wuti pens bi wo achi kase no wachi bremu mu a ena so ema ne mebubu ntofom Braba Herbal Center ye de haban ena dijuma ye behwew ama ho ato no wafiri mu afi afa obi wo a eyesisi yare ena ha no eno so ye ntrase na Abia Mrs. Watena se ana wa ye no ma bia ma sesi wanya haw ewo sisi mu a Dr. Banse bra na no so na haban na odidi dwuma no onfa hwew na fa sisi yare na atena wo so no sisi na wo sori en sori no wotena se ana ye oya wo sori ana ye oya wugina ho ana ye oya no bra no onfa haban to so na impos Watena se ama sisi na chia akohwe ba bia Dr. Banse enkachi enam se Nyankopon de haban adum no se onfen dijuma ewo Kumase atonsu agono odi haban ni betu sisie na achia no sisie na mu twi ono sisie na ya no ni nyina so ama ho emire tia bi ubehu se usisi na nanka adane asem ama wo no achia ko ba bia wuntimi na ntekura no na doctor amu atimi asore anante ama sisi yare ni nyina firi wo so etimi self ani kire ho na kwaje ayaresa kan abibiduru ayaresa kona kwaje bi afa ye kasafa obi ani kotodwe ya ne ya kotodwom yare de mitise na meka na mani age efise se kotodwom yare eba wo so na se wanhia ba Herbal Center eye Dr. Ba eni ubechina che na ubetu sika ne bebre nsu ato agu efise nanse nkofo bebre ba doctor ho a ana doctor machinchina bre ana matu sika bebre agu doctor se enetie no men kotu sika ne mu biem enti no obo ndin se wo ye ba Herbal Center a yesa yare me se ukotodwe na tutu ho no ukotodwe na keka no ukotodwe na wodi aka abrosa so wuntimi nsi fom ukotodwe na obi ji wasase a wafom wuntimi nkono ma me ena no pai furniture ba Herbal Center kotodwe na mu ye oya etutu emu hwe wo no obeduru ba Herbal Center
no kwasem na make cho say ye de ahaban na beto so ama wo emire tie bi nansan chi wo se kotodwe na nanka wuntimi fancy form no kotodwe na nanka wukuta poma tenten na so nante akura wuntimi nanten Dr. Babaje opoma na to na fu amadu nipadua no nan na nante ama ho ato enti se wo haw e wo kotodwe mu amesrewo bra ba heba center na bra na beje ayaresa bra ne fa haban ne nto so ma na fe yare na wo kotodwe mu nyina no efiri onko mesrewo number ye mi bobo ekuta doctor na fresesi na fe de tete wo bia no saka kire no na fe o ma wo mra okay number no eye 0244 988 004 ana ye wo ba ko ye 0244 08 34 Dabia ya ne kasafa omo anya arthritis na ebi asasaboro no obu o soro ye na no pa wiemu aye nwunu bibia anya no enso ni nipadua no pagya ne nsem pagya oto ne nan ento ni nyina no se nipadua mu tutu eye wo ya ni nyina no Dr. Basebra ne mfa haban tu saade ni nyina ase ma ye wia ne ye ba enipa bebre enkrofo bebre wo yare bi e friend asma yare ya de a ye kan twim entehye wa epa wo so a enya de ketwa so wura nipa mu kura na dom mu na se hit bi ba ho abehu sayare na kana ho Mr. Dr. Badia haba bia ba odi tu sayare na se brane no ma na afi yare ne be di wura hwinum no wanum no ede ni wonu bewu afrati asefo asasi so doctor wo ho so de haba tu sayare na se enti asema bia etete wo no bra na Dr. Ba ehwe wo na honto afi mema ni bebre ayemre na haba ya doctor akoka abom doctor se wo be ma na theater fom se etim untimi mu adwuma ahomache ntimi nsore be ma na wu se kodwo kura to a Dr. Basebra na ye bema na so bema ni ntimi mu adwuma ubeduru a obehwe wo no hu adekora na ema ne basa wo de aduro ne mawa bema ne begina so anopatu anwumere ubetimi de abadwuma bi a wope bia no a emfansu nsanso bia mra wo fi se eya haban eya bibiduro kan a obo ade na aka ne twuronim ana Dr. Bande ye afa obi wo ho a wanya kompo ye kasafa kompo ho enipa bebre wo kompo ehye wo minimu de ye ka chonse maami ye wanya kompo de ye bayinam no akɔwe maami enim de na ni enim eye yare ana abehye nipadua no wo minim amana dane kompo doctor se wonye operation sembia ho ubeduru ho a wo de ahaban na bi na aye aduro wo de gu kokomu ama wo didi wi a kompo na ehye wo minim no ni nyina betwetwen ama ho ato enti se ye kompo na edi unya mesrew furniture ba center ayi wo kumase atonso ago ye betu kompo na se ama na afi ho ato afi obi wo ho a eye diabetes ene ulcer ane ha no me so ma me wo diabetes na wo ditifie no a wo de waka se ye abusuamu yare ebesa atwenkasemu yare de abrɛw doctor se bra na diabetes ni yentu ase ma afi ye wo nipa bebre ho a okoda se wada ene ekoyie no obesori adwonso ontimi na eno ye adwonso tentem odwonso anu odwonso Dr. Basebra no ntu saade ni nyina asema ani wo bi won so okogina won so odwonso a 30 minutes 3 hours kra na dwonso ba kokora mai eno so doctor say wo dwonso mu hawa bra nyentu asema infection yare obabi wo ada ni dan nyina na se nyina egu nsuo sebe mesrew doctor say sa wo hawo no white na etete wo no nsuo na firi wase ba no ama bema bi aba ho a na bema ne kono Dr. Basebra no ntu ni nyina asema won fa haba ntu asema na so ye obasi makama na fe bema bi obeba ho no aware emra no ntimi enware na mesrew ye de kasa ni nyina ba wiye emre ni so enti je number no na de ebu odin de yanka nyina no wo je number na wo frɛ doctor titru edam ni stroke wo frɛ doctor obehwe na afi wa frɛ wa moaba na afi yare bia na nka ha wo abrabum no ye twa so ama na afi ye tu ase enti je number no ye mfa kasa no emra awiye me pa cha number no eye 0244 988 004 0244 988 004 ana ba kwa ka 0244 08 34 82 Opa ba center kumasi atonso ago government hospital kese na si on nachi ana Dr. Bawo ana fe wodu ani kire temanso a ye wo kom 16 Lashibi anasa Spinters Road 18 Junction fire na ha ono nyina beda ba center ye de haba ne betu ase ama na awia emrane ni sebo eye ba
Esan Ban Herbal Center na juma power ye ewo my Ken team. Say we be on via see your boni dia ni. Yes, atemfo pan aye adwuma so no. Eno nti tractor drivers ni taxi drivers so omo de omo ben no ebo ne Echire yare sa Ban Herbal Center edema say no mpem yade asitire yade stroke netete or fibroid why emre ewo mpem ana wo mfichikomu hawo ekoba ekuro na atuwa fabra Ban Herbal Center na wo fa wo yade enkonsan fa mada enfonse mama wo yade dimpra ni beje yare sa ewo Ban Herbal Center Kumase Ban Herbal Center ewo Tonsu Agogo ye be Agogo Government Hospital achiriwa frɛ 0244083482 atemfo ba nyare wanyina ebe joane ba. Sunyani, get ready to encounter the supernatural as Samuel Addison Gospel Outreach Ministries presents Prophetic Dominion Sunyani edition starting from Wednesday the 12th of July to Friday the 14th of July 2023, time 6 p.m. each night with your host, the Eagle, Prophet Samuel Addison. God is about to favor you. Your weeping is over. Your battle is over. Your warfare is over. The venue is Uzbet International Conference Center, Sunyani. It is gonna be an amazing time in the presence of God. So you tell a friend to tell a friend. The Eagle is coming to town. There'll be buses available to convey participants to the venue. Remember, it's starting from Wednesday the 12th of July to Friday the 14th of July 2023. Please note, we will be streaming live on Facebook, Prophet Samuel Addison, Instagram, Prophet Sam Addison, and Twitter, Prophet Sam Addison. Come, for an army is rising. Let the army Miko binamanka bide enye nanso mprempi no enam yese ene nkabone a efi yenu mu benti yentume nsiri mpo na ya kyerɛ ya adwene ewo bibi ho nanso ɔhaye nyina ato atwa efri sɛ reflex toothpaste aba adwaso or the aloe vera gel na aye reflex toothpaste enti eboyese no ho ban mane ye den na esanso tie enum wo benya reflex toothpaste ewo supermarket bia Reflex toothpaste, sere ne kasawa hutosum, enkratwe FDA ajiatum. This place that I know, where the pride of the island shows, every face. Oni pebiara owo apomuden pa ewo ne se ho no ewo ahotoso kese wei inti na Oak Dental Clinic ene wo nanim difo di dwumadie bi ti se wo hohoro se ho wo pese wo po se ne ho wo se na tu wo pese wo hye ye filling ye braces ene ese ho dwumadie biara Oak Dental Clinic apono ebue efijuoda ekosi memenda abra abono nwotwe na yapon no num pepepe yen asoye ewo abisim ye ni Jenny Guest House ene di hwe ni mu wo betumi afre yen ewo 020-166-0218 Oak Dental Clinic yeji insurance BTC Apex Health Insurance Ace Medical Insurance Nationwide Medical Insurance Gab Health Insurance any Premier Health Insurance Oak Dental Clinic Sirwon Kwande nyina. Darling, yes, sweetheart. Obi bought doorbell no. Mama question no. All right, sweetheart. Hey, very good you. Hey, I'm off. Madam for what on for me? Nino ne shed daimu ho. If we saw which year Mr. Kiwa now who the young bomb Jina ne nice way. Jai. Girl. Kokonsa, Mr. Kiwa, man, Jina the nice way. Oh, Madam Victor Nufi. Oh, bro, the fella. Name more than I some home. Me bana mudin tokwan Muna and Kitikiti. Sabrano. Now, on Shasian farm, Mr. Kill. Mr. Kill, I think it's stressful. And the most important one is like my wife is saying. But a member what didn't fear doing what trade acro. Mosampa, Mr. Kill, our pharmacist, her banner chemical shops. To phone phrase 0244275429. 0244275429. And also 0206271016. 0206271016. Fra huma yisuna do bia o pe bia emfama be bia ton do bia nso eben and also pharmaceutical shop bia ben wo for the show na jode FDA age edweden krato yato.
afa ne ehunu papa no bank mu obrimpon ne bank mu asiamri bank mu samansia bank mu dasebre bank mu buanya oboa mu anya ade ene se ebosi kakura bia bidin asanemrane a na Sunyani Area Teachers Cooperative Credit Union one amfie aduasa ne akire nie wandi nyamisro ahofama ene no kredie asom won customers osompa ma ne obia esa wo mrane Sunyani Teachers Credit Union ema odwadi fi obosi a eho dwo ema wandi se wo nnwuma ase afoforo ade tre wo nnwuma mu na dodo na nso ene nam wo bosi aso aye dapade akese one special deposit na current accounts service accounts susu accounts ye straight accounts emu bia opese obie no nso betua bua bi ewo waso ye ho ama no ayedie one corporate future plan no ebesisi udachi ama adwumanfo wona katua efa ho enim ahokyere esanse ebere bi a wo hia sika no won enya bi wona atoto hyese wo ho edwiri emfaso akese na won ma won customers sika sam wo futu ema won de pagya won nnuma wasinwe na akrade nso obetia kwagene wo ho ama no ayedie ampani nse oba o mecha ware ase no otubantia onua na nso Sunyani Area Teachers de ba bia wo ba bia won krabata no wankasa je wan asase esi won dai ade kyerɛ sɛ won aba transie ene mo kasa yi ɔwon krabata ɛwɔ twidie ɛdɔm ankwanta tetement ya nso won ban Roma asoda no pɛ wona adwuma ne ti ɛwɔ Sunyani Area 4 Kajasko Koso na kyiri pɛ ampanifo ya numbers die 0244 433 113 0261 103 905 Sunyani Area Teachers Cooperative Credit Union ɔman adehye ɛdamase. My name is Emil K. My son just passed his VASE exams with distinction from Ideal College. Wow! Thank you, Ideal College. Sementia Ideal College. Sunana Abdurazak Diana Yazana exams daga ID College. Ya pass. Wow! ID College. Basu da Sara. Acho mi pajo mene muhumbi e pasi wasi exams say Ideal College. Oh, Ideal College. Na nyepo mindanyeshi. Mon nom est Alpha. Mio figlio ha passato son VASE examen con successo del Ideal College. Wow! Merci beaucoup, Ideal College. Sawatia Dansia, awfo ye dia fa Ideal College ho. Mfinhye duni echi a Ideal College eba abunu maimi. Omuni obi ehia moda. Wo dwene ho se wo beko SHS. Na course ben na opese wo ye. General Arts, Business, General Science, Visual Arts, and Home Economics. Enya bra Ideal College na ye na teacher fo a wonim de na wosanso ye waye examiners no. Ema wonte yesrum kokra. Your two departments so wasi and media. Your wasi center a school for no. Omotwa wasi nsohwe no. O yesuku ha. Wo dwene ho se obeba Ideal College. Oni Sunyani kodem ha. Your boarding and hostel facilities. Emao. Ideal College. How can you feel? All right, so how can you feel? Ideal College. I don't pay you almost so madaroma. Kahona somo or 98.9 FM. Birthday boy or chaminimo and then a birthday. Na anope obedra wa boss running from African wear papa bi. White is na odi abesia as a birthday no and a dance me for you na munyina yi na 19 fi na bebem and El Clasico. Wow, I think that hey, you're welcome. The birthday, sir. And then they very classic. Yako machi. Yenya na Nkwantabisa. Na umpom ti say. Nyankopon adumo bere ma ho ye na mpacho na wonso e. Nyankopon adumo. Ye de radius. Ba ho ye na. Ye de kan man ma. Kenzeri. Madma. Ami mpacho say we can see bibia ye. Nyame adumo. Ye de radius. Nyame adum. Ye de radius. Ni o ma ko so fine. Nyame adum. Great. Wa the more dia match out that na anope edi ko medim say say campaign no obia tighten ni diem. Yeah. Alan Kwadwo Chematen at tighten ni diem. Dr. Mahamudu Baumia at tighten ni diem. Kennedy Okompreko Ejapon at tighten ni diem. Dr. Efrie Akuto at tighten ni diem. Kwadwo Opoku Safaon ata itinidium Dr. Kunedu Apreku ata itinidium Francis Adenimu ata itinidium there's a Obia yes engineer Kwabena Japan ata itinidium Obia ata itinidium but omwa yebe yo ma film ni de so far yenyante ye be depende so mbe you be free so mnyo be free so be mnyina ko ye wo ha
I teach that you monitor things. Yeah, remember, but I don't pay. Former President John Dramani Mahama Kasafa. I nurses for Omufro Maimu na Omuko. Like I said, Nina, a national failure. I don't pay ye bedi home come. So insurance so it's very, very important. Also I don't pay ye be count some. So getting the subscribers in numbers, you know. Or they tout you on and I say yeah, so benya do no. But a munya man so a munyu man in so I don't pay ye bedi come around ma. Na Nkwantabisa medasia no pay akwanya wodi amame na me nkanche atiefo anopai won afidie no da 98.9 say ye ma wo nyina che da won ase se wodi afidie na to ha na ya twon wadwen de asiso se emere dane a ye dan ye ho bi first no uni network ba ku bi so a na wunya akwanya nyi sika ena de Ghana network ni mu bi a wo so no utumi eyusu Adea bia by friend ZP and it's over Mia star 270 hash star 270 hash ewo o mobile ne son na ebema options no afa ID card what the option ne so ti wo dem ho no a wo ka ni mu ho no a afuomu pan ne so ho no a na wadi hihye ne so na o register ZP akwanya ne bi eba ne sa ye ma wo ska free nkrofo aman so a utumi yi ni tia wa mu ZP jimidi akwanya tia wa ye di mane ni esansu yisika na obehia phone etiko Franco Trading Enterprise mobile phones papa nyina fie ene ho de ewo ne se phone papa di juma abefo de abai iPhone ne Tecno ne Samsung ne Itel ne Infinix no no abu wo ho se chewu afi ho akade nso etato na ahiasem ne se open laptop ne television so a ye bisa mo ofa kofi ne ho no koto ne laptop no edema ba pani a ko school Kumasi no Franco Trading Enterprise manager Jake good morning and pay bra ye ni OA dino edi enhwe e wo Sunyani 0246 422 338 de medeka huti ya we bi na madi me nkomo ne se na wiase kwa wanka ho ne yekoja wo pe bo hu se uchesi ye no obetu ye no na achepa na de ama wiase ko nanimu ne yese nka first no doctor nya ka kire wo se ninchiri ne yasi kire pe abusua ne nyina wabaye burden ye aduane wo fi a ye aduru ba bia ne ya sawo nkwan de ne de nkyire gu nkwan ne mu hwe ka bebrebe sei ti sa so ji se ye wo de separate enu ntia no pai se doctor hwe wo no o se ninchiri ne yasi kire nianwa Fabra Garden Herbal and Organic Shop ura shop ho no mo a niema od be si kira na emu nkyire na emu anwa na emu na ye de ama eye purely organic product ebi ye oil ebi ye butter ebi ye powder ebi ye tea umo ye dupa o se me pese me hwan so kakra wo ka se obi ehwa ye fe ni mo ye dua enso ye wo obi de wo hia no timi say yes when de no ko no te bro no so fe no bolo twi ono de na ba kusua na wo so jagaja gatin fo ba mo manage weight no umfon ba wo so betike to bi na ye normal amount Sunyani area for ye ben top asori dan no 0200 905 936 wo ba hwa wo si a eye Oak Dental Clinic Adea ye ne se enumu na ye fin esen na se ho no asa akato bi aba ho nkontomire bi aba ho ye ba wuhuru mu amon entokro de da sin ni mu ye ba fele ne kama me pa cho se wo kosi ne ba bi na agya utipaye odi atu ne yensi mawa oni nyina afabra na Oak Dental Clinic enye ho adwuma no ya gi ye din wo wiase nyinara Ghana habono ha ya ba o Sunyani ye ben Jenny Guest House ewo anana nimu hon ewo abesim kwan so ko main station kasa wo hwe international driver Mr. Ntwi Fronica pacho mesi wo Oak Dental Clinic 0201 660 218 wasi scenery ahodi abamu no na wo de akọ Esback restaurant ne wo kodi di perch Ezuko Esbaka requested banku
fufuo emutuo and one more jollof rice, plain rice, vegetable rice na didi good. Esback ewo goody achi ho ewo odomase kwan so to anamo bra na bedidi. Wo didi wie na wo kofie na wo no ho ka ni be hyiam. Wo de boss wa na dro ani guase ya ba. Adro bia badwaso ye friend Mr. Kill. Kulu Ghana Limited for na de buy China for hahama ni nubra ne de o mamu de enso awo no. Mr. Kill ne bua ma be ma gina ne na so be ma nya ahoden sonkon. Mr. Kill no emma be ma nyi na te nka yie. Be ma bi wo ho a wo gu nsuo na wo ben na wo ra ho ama no. Be ma nso so wo ya se ye wo ya. Ada nya menses. Enti ye hunchun capsules. Emma be ma ya wo gu nsuo na ye ne ya. Okogu nsuo a di kan twa na yase ma ne ya ne yansan. Be ma ya na ogu nsuo toto aso. Be ma eya ogu nsuo wia ya be 2 minutes as bibia san be gu na yi mu no. Hunchun capsules ne wadru. Oba be ma ye ne hu yi o na wote ho twan de en. Araba bazin tablet na oba memene na yi afichi kromu ha wa firi ho na ma won so oba wa ye oba asima. Me pa cho therefore oba himfi a Muse anu wo shine mpaboa ho tuntum se wo firi ahemfie ho a nse se ne mpaboa no ho bom futuro tie ne ye eye kasa bebuo therefore ba ahemfie a ne mpaboa ho ye black waka na hene ma ne so tuntum uti ase se opie firi ahemfie ho a nse se ne mpaboa ho bom futuro ese se therefore nante ba ahemfie ho be di dwuma wie no opie a se de ne mpaboa ho tie no saa na se se ye oba wadro ye araba bazin tablet memmene bi Jibi ewo Sunyani Mose, Green Light, Cap Herba, Mark Hubert Pharmacy, Nafre 0244 275 429 0244 275 429 Manchi force memfanto anima no pay womura CBL West African womo de Manchi anytime cracker Manchi ginger biscuit Manchi digestive biscuit Manchi milk crunch Manchi milk shortcake biscuit and a Manchi jam biscuit no abadwaso CBL West Africa sing wo bono mantema hin cross Sunyani hope say ye ni wudi dwuma de obeye nie uru a obe planie ye de biscuit na hodo ni nyina bebrel na won so wa distribute to wo Sompa and na distributor obe distributor man kuro na wo Sompa tamu ho no kwa me say kwadwo krom ene kwa mbi krom ohun osumanom area ho no bole mole ne eyi nanado krom ho zezera ube distributor akọ nyina wo Sunyani a ube distributor akọ nsa go besa da adom ne de akeka ho wo hafo mpatamu ho a na wo ye agent wo ye ya nam sini e wo yamfo na wo de bia san wachi susu anso na wo de bia bata no so na wo de afa teche na wo de akofa frisipa na wo de namu a eti wani age ho so obedi sa admenye skabumu a 0244 856141 0244 856141 ana me da se akwanya wodi ama me se afedie mintumi eni nkomoni bi na me pa cho former president His Excellency John Dramani Mahama Sambia nra wo kan ye no metina sidin na meti opani na asem na me se papa me no ya adwene na madesrede e ba akopɛ nyame ye wadom na Ghana fo nso so e de wo nkokromoti FM wa de asi a wo kan ani de kwan so me bi nsi wo waban mu afei eno maka madesrede na wie no mama digestive former president na sem na wo kan ye no baako kwame se uti wo mamu eti se abrabo a wo ne wo yire ne wo ma wo fi amobo na wo ka kire wo ma se minisika enti afi we buronya no ye nnibi enti mentade a metoma amulase mentade dada no no na mo behye na nkwada na ti ase ese dadi die buronya bia wo tontade ma enti sa afi dadi se oni sika mama se woni sika ya nyintum kwame na yefe ye hwe ya ukwu odwa so a wo ba no wato shoe mu no wato shirt mu no perhaps wato ntoma mu no e de abre wo yire anso hwa nkoda ne hu ye na wo kan sika wa no adamfo bi aba no wabeje no wode kɔ the next day nkoda ne hunu ye no
na da dia kototon sebi no besi ono no kwa enom na wo oye ne course na oginani nkoda no behunu ne se ida say ya papa ye trofo ana say ya papa ye tirimodinfo umfanto ho amede ama wi won badwene say ida say daddy wo ye trofo o wo sika na on pese obema ye bi ana say wo ye wicked trinitrim odin ebi na esi in reality we na Ghana okay me no ye te ye nyina ye ne aban na ya adwene kro se sika wo ho a enka ye nko IMF E-levy na ye akobam no se nyame adom na E-levy succeed said the aban target ye wonya ne pepepe se at the end of every year obetumi anya about 6 billion Ghana cedis ne de ebro sampo a ke bia we are a proud nation and ke ba mu ma yanko IMF ya gye atum se ampa aban ni sika enti se ye kwa IMF na atumi balance ye payment ya ye ne aban nya adwene in as much as se bosume miensa bia bosume na bia betu nsuo ne nkane abom eno ye IMF no ni nsunsanso ani bi no ni nyina echi no Ghana for ye gemene ene ye ti o mayi mu boko ne ye mekoso afa ye hu ya yesi ye kwoto aba wo abato mpesu ya ba akopɛ enye o mayi mu nyina o abato mpesu ya ba akopɛ na abato mpesu ya ba akopɛ ni ti allegedly ye eche 200 Ghana cedis sa 200 Ghana cedis no granted say a political party NPP na dey sponsor the candidate no na say political party no a wo form government no wo sika constituency ba ko pe by election wo betumi a chama electorate ama wo mo a vote for wo candidate ya and the other now from the president the finance minister ne aban na wo ya part of it no ye ka say NPP aban yanka Ghana ban yo MPP aban it is obetumi anyamwa e dia sponsor wo candidate ya na ni adenti na yentumi mfa sa amwa no ma ban no no mfa nya o man ye credit ba the ruling New Patriotic Party no obejibi meka so MPP aban abreso besine ko he ko tokrom kwan MPP aban abreso besine ko he we ni e kan na ye de abata wudin ho Ghana yenka ne president bebre o wahwa ye kana aban NDC aban wo ho no MPP aban wo ho no ne ye ka bibi de ato aso eye nwanwa bebre se sa 200 Ghana cedis allegedly ye chema enkrofo wo asin no fa bato mpeso ya so no se wo calculate se ye chema akoma 10 and aburu 10 so etiema wo bisa ho se na ye this sika no sempo excuse me sempo na ye political party NPP and e kwa che ye ede ma ni candidate no say ye beto de ama no a enya bia kwame na ye wura fi ye ho say de ekwe na abafo abanti no nipa behu na beka ne wa abonten ye che ye ni na hi bia na bafa stock for sorry ye and am se mo de ka 278 Ghana cedis million mumfa ya de maye na ehu meeting kura be koso kwa me ye ka ni sei nso no na yeguso ka ya contractors no wo ma ye din o enkyere se ye chi o maka nyina de ama wo mo contractors ka da so wo ho ye ntua mfa ma wo mo ye ka ni sei yeguso ka ni sei ei no besine kokohwe wo mo a na no wo mo ye napco wo ma fa ni se aban dia de woka eye chacha ebetumi aba ebi nso so ana ankwa ankoba enti wo ma ye din ene wo mote ho ye ka ni say no ye wo school feeding caterers a wo ma threaten na strike resume ye ka say de ma wo mo call strike resume ye no ye nyamfa saa de ne ma wo mo hwehwe se enya hwe no akoda ba ku bia ye feeding no ye mo ne ho ka be 1 cedi 2 cedis ana bi kura 3 cedis wo munya ne saa ye ka say a ye chair saa sika allegedly ade ma electorate e wo asin no for about 1 person no saa bra ye guso ka say you imagine and you bear with me say ye da so wo head teachers bi no mu a wo mo kira de wo the basic school primary kosi JHS a wo mo da so bo wo mo nsa no wo benya nka textbooks aba ko senior high schools ye da so e wo headmasters bi a wo mo benya nka wo ma basompa ha abeka no kra kira o se miwura ma mentina wa fidi na chinya announcement obi wo fie no wo mo wo anwa wo je ne wo moko wo ntoso wo abura
one farmer sponsor Sompa Senior High School near Bre. Exactly. Mawa, a basu and so. Oh, was sad 2 million a quenya no akoma ba heka. Eti ye die here ni nya die here ni nwie ya. Ani abato na hu hia se benya representative now so not to the detriment of the masses. In getting a representative for Asen North, no, it shouldn't be to the detriment of the masses. Nipa dodoɔ ni nyinaa su sɛ ɔma yi mu ayɛ den. Unya hwɛ hɔ no mu nwie ya. Udi sika bɛkɔ election deɛ na deɛ obia ni wo bɛka sɛ yɛ kɔ election sika tu anim. Na mmom ma enye bebree. What ya deɛ na say? Ma memfa Asen North deɛ ni si wo sɛ ampa na ka osa sika no yehwe aso no yede betuetu o man ni mu aka bi chen se yede koye sa show no ya ana nya kwa side show no kra no se yetoto yewoma yi from onset sa by election koyi yede budget koyi electoral commission the budget koyi yes ye is carefree se we kra de obeka sa mu musika but ye o man sika ni be sponsor for this by election sa sika na yede sa by election ya unhu yede tua ayi volunteers ne can say don permanent staff ya bomu beye easy adwuma sa sika we nyina ya kan bomu anya ko papers ya be print and all that ya betim de tua na ko for ya betim de tua suppliers ne kere so there be as of mine your institution we have issues sa de we ko ya ba ya ja question ya na osan wo ho I decided in Coco. Some of these monies. Okay, sevu. Because abroad there are certain by elections it's inevitable. Yes. Aba. But if you are free move, you crowd resign. Your man akonya to say tolong die. Okwa kodu na ye talency. Okwa kodu wo hene. Perfect. Yeah. Na we ya de manso sa. Na akoba ni say. That I don't know, son. We could have avoided gebet me a year free okra. So what you are saying is very true. Very true. Yeah, my any you prioritize the masses. Baby seriously. Kwame, asamba konso anope na wo kana na me dibikasi ya senka wugusu kana na nkamatwa no kra se jana menka na ma wensuma witness bi. So wudru ayare sabia. Yeah. National Health Insurance Authority and hoa ho say yatumi ama ye numbers na kwaso ye nya subscribers bebre yes ade de ba no ne buta ye kase pa nti ye 2003 bill no e ko mra hyebedwam ne ye de ba 2004 be pass ye buta ye kase pa nti ye de sa de we for the National Health Insurance Scheme e ba ye ne say e be yi cash and carry system afri ho se first no obi ntiapo mentiapo na me kwayare sabia wo koyi card ama okopem se ye behwe wa kosi twan uwie na wakwa akotua wo ka na kwame na obi tumi kɔ eka na wode enti na oda yare sabia ho obi ebi ato ne pen be kase maame wei ampa de wo ka na ebi dani cleaners by force obe practical enti kabato mfi se so obe kokwa de wo be ye bibi enunti na papa kofo abreso nyame adom ne nyansan mu wode saade we baaye e baaye no na botale se benya numbers se benya dodo rolling on it na nkonkoba ne se obi ho dodo no a sikanti ankwaje ne nkwanfiri ne nsem it is a perfect policy. Getting the numbers is the best, but however getting numbers no what is the effectiveness of the program se sie ya yete hein enya me na meka Minister was your pomodin won some so say onumpo wa ya soafo a ye nimu no na nyanya akwa abro no ma ote sompa kana asem keke so wo ba Sunyani na wo kwa obi anim say health minister na ekoi so wo ba nya akwa abro no ma hospital clinic chip compounder unya hu ya health minister nie ya hwe ni TV so aye nimu no what the health minister from 2017 meboa ye nimu no onumpo say so kwa yare sabio discussion ni botom minister cars asem we na me say na ne wo hunu bi dia part of the solution say you betu one among the Ministry for Health in collaboration with the Ministry of Finance na makashen carry botayentia
ye de health insurance ba ye to me achieve kwa me na wo ko hospital say no pa na wo ka no na e me de wonya koduru ho ade etumi ye ne kase pa e ye card yie card yie de untua 1 peso health insurance ho udi yi card ya untua sika bia na mom nana wonya yi card ni wie a ukọ consulting room ana ya check wie na ukọ consult ko hunu doctor ohwe kakra bisa wonsema wie a o say collab omo aye pilot sa paperless no maybe ye use folder emfa nkura wonsem no o say collab no do card na ma na wa send information na collab ukodu lab ho no mo a ye nka hwe o wo be nante a collab ukodu lab no aka say kotua bra na wa baba bia ye tua sika no wo do card na osan ya betua wo tua wi ansa na ya wakọ akọye ye lab no no wa twen ya results ba na wo kwaji wi na asan ko doctor ho wo ko doctor ho wi hwehwe mu awia o se kwaji aduro hu tie se dio sika no nka se kotua ji aduro o se kwaji aduro wo se aduro ba bia ye ji aduro pharmacy ho no a no wa ka cho se kotua bra eti first one na o se collab no wonim lab kro ho sika wo tua senya bia ye nka nkyere wo sen ye be ye o lab say ye malaria ne wo mu agya mu ye o lab say wanya HIV ye o lab say wanya corona ye o lab say wanya typhoid ye o lab say ye nka nkyere wo lab no eti wonim say ade wo ya me ko ho lab no health insurance cover ana encover and so wo yade a pardon me to use the word to me crowd to me mani sisu ye one thing I your priority and say ubenya wo pomuden you are not so much concerned about challenging them because you want to know further the here wo yes ubenya wo pomuden ye be ma waduro unkra tete wo fe na ababi sase lab no ye de ya unnwene ho dabi yes kwa akọ mo ye wie we nyina no yes kotua na bagie aduro no kotua bra ukọ ho so a watuatua we na heti ye ma wo hunu say Adea no health insurance cover na say uncover sa ne ma no na health insurance for bro from no co-payment kwame free health insurance by the basis abre co-payment ya wo ho ye wura ye nei wo manage health insurance e wo mamu nyina Dr. Okoboy oyawe ebra no wotena consulting room as a medical doctor no receive nkrofo hwe wo mo no oyawe even before say nyame rezi no mani beye obi a wo hwe health insurance o mamu nyina onim se co-payment wo ho sabre ye wo co-payment committee but o mamu still co-payment ikoso nti ye bisa ye ho se adentra committee wo ho a ye hwe se me ko hospital na bibi sa atumi na report to me nya kukudo be report to the ma committee na omutu ho na mo ma emra ye adwuma but sade na ekoso because me facility me the 2 billion Ghana in the managing no every month. Me the 1.5 billion na managing no every month. Na ma managing monthly. Second month, third month, na ma file me niema de kose sika beba. Na etwemu 6 months, na etwemu 1 year. Me nye co-payment. Of course. Sompa. Eti enura me cry ya the free bless GVS pharmacy. No amu bre me loan na me de man crofo nom asa wo mo ho yade no ma free enka sandro no apomudensi achi ba fa ho ka enti senka me de ma kwa me konom na wonya ne ho yare sa wi me file ye 3 months achi abro so the next month no aba hwehwem awie wa approve wa tua me sika ba na me de akotua Blaze GVS 4 ka sika na kam nti mede na wo mo ba biem amasaji ndura gua yare sa bia ho co-payment ba kwaso ane wo ba obeton waduro na ma okay mi wa woton ma wo wiye so a obesen aba ba gi sika no e de free aban ho ye sha se de ebe ma ya dwuna kwaso ye se nipa dodo na ye nya ne ye o na so se na ade na ye adwuma sifa kwame ma me fancy na me fa good news bi ma o de e wo mu ne se to da bia ye wo haya ye se obi minimu mpompobo ne aboni minimu nti yesi ye de ade bi crash no ntumi nkasa bi otewa na ne minimu ayekufo sa ye wo ade bi yesi akwakose obi asum ukwo ayaresa bia ye wo unit efre ho ENT eye ear nose and throat waso wo hwene ene wo minimu yade binum e wo ho a e connect ne miensa no enti na se wahwa wo de adrogu wasum wo besasena ba wo minimu wo study wo sesa de ne nso
Odi aduro gu hwini mu pe na sa fa wo minimu e connect sa ba bi miensa na connect na se yade koba sa ba bi miensa na kwa me ho ka e chen wo twen ne ho nwi enti Rafchick clinic is saying oh good news be my no pay wow ani na tie good news no o say obi wo ha onya sa de make yade e ba sa miensa ya oso me de kɔ konfa no che me de kɔ kolebu me de kɔ ha me de kɔ no de ne nam good news aba Rafchick is saying anope me mfanto wani mu de wo hia ne say wo ba kɔ kolebu a twen enkɔ kolebu nansam nyabotre tena say na twen na bosumi a yewura mu July wo mu ya ne 22nd bon ho modern ase consultant ya wo free kolebu na nka wo fa ka free sunya akɔ ne ho no ono to awa ha wo de wo mu consultant na nka wo free sunya akɔ to no wo kolebu ama na hwɛ wo ho yade wa so wo hwene ene wo minimu no oba ha wow enti nyame ya adom a ye be ma opportunity na one consultant no aba behia e wo Rafchick ho no mo na yade na nka wo de to no wo ho no wono aba ha mo aba behwew na ekwan tenten no eso akwa akoten eti good news I wo ho no e bi o se na bi be se bibisa question bi a o de friend 0208 11 696 38 0208 11 96 38 0208 11 96 38 and now 0201 24 04 26 0201 24 04 26 eti kwame wo frɛ na bibi e wo ho a kire wadwen a na fe doctor panifo na wo Rafchick wo no wo ma kire mu 22nd July yi na ubehunu doctor no na bibi e ha obia waso wo hwene wo minimu no ono watena se na watu ho anamo ade ama na ebi nso so doctor maaye no yade bi da so na obasa wo ba Rafchick nso so a e be hwe o kama ye OPD services e wo ho na ye san so ye surgery ahodo ni bi nso wo ho e ma ho no mo ne e ma ho ayaresa gynecologist enso so wo ho ye ho services nyina wo yase onti wo ba ye be ye ne kama saa de ama the Rafchick 4 years peto Raf the more specialized I tell you monge enti Ideal College is saying say bi nso so a wo pesa wo ba to na lesua so owie JHS na wo SS wo twa na ni twa na nya wo fam bra Ideal College how can you feel with Ideal College you know ye wo weekends weekdays and ye wo evening lessons and so ewo home na general arts business home economics visual arts ni general science ni programs are ye ewo Ideal College in Pacho ye wo Sunyani Alaska Junction wunya si wo ho a wuntwa kwan mu se office Sunyani ekwan wo fra besimu dia wo si a you cross the road akwan bro so you cancel the road wo betwa kwan mu na waba Ideal College me Pacho from Penifo was 0246 133 437 0246 133 437 na Royal Form ni o wo beda da good papa bi di ne birthday eti enne meye ni show sa wo kɔ Royal Form showroom bia na wo kɔ ye obi show wo ho a wo to mattress ya ye de ahyehye ho dada wo kwa be sa wo twam a ya fa bia Royal Form showroom bia wo bon se ya de sumiye mienu na hye mattress no ho ne ya cover ho eti wo nto ne ye afiri mu to sumiye ansa na wakoto mattress atwam eti de obeto no eye Royal Form mattress asumiye mienu kan for free ye hwe ayebo no so ha mu chichemu edu frɛ 020 227 1000 020 227 1000 Bellaland Learning Center say sa oba no wo no wa resume maternity bosume miensa kwape memfie miensa o de ne ba ya gene tena ya so ye ho anopa kosi anwumre de aka no funsuo a wuchimagu feeding bottle mu ne ye de ahwe no ye mankwada ne sua de omu totofo amu mpo no ye wade sua ye ma wo mu sua afei Bellaland Learning Center ewo ultra modern facilities ne equipment mankwada no wo mutumi di agro yie kane ba bia ne ye frɛ ho the place no and they from groovies a bank KFC one fear pre-quantum pony so Hona Behuni yen 0241 28 25
33 0241 282533 Joy Kemfon Chansi nie ye de bodan so kalans sa empopo entutu entokuro ne dam de ohia ne so obeje ba ko wo akira free estimation free transportation over for 0551 009 000 0551 009 000 Nana Nkwantabisa medasi okay yako abroma na meba ni mo ho na mamia menya abotre na menye wei mamia menya abotre pa da no pai mia menye wei emaw mia me pese me ye wei na hwa the appliances ya me no enti se me ti ade fa appliances ho a me pese me confirm na mu say indeed the one I made tono a quality na o to ade a hwe the most says ka wan adi papa and you to papa preku me policy no to papa preku na obu odun oba dem so Nkwantabisa me pe washing machine or pe gas cookers or pe microwave oven and now pe iron bia me koto me to nyoma na to na tu afrim oh yes and I she me suit no e say me Monday me suit kettle blender rice cooker star name Akye on say our size bia ope bia baby ame ba be chew eye bia me say you can rely on it say ba ebo say ba ne papaye say ba say ade we me gidie wom eni uhwamo me can crash your plane for say property electronics and the best so far property electronics your electronics na there ye japade there that is property so property electronics na make am for man no pay mesraw bomodia say o refrigerators and now fridge okwa akoto no ho freezers ahodo digida ye obi ho say ye kese say ketwa ye obi ho mesraw obi on ma obeso de ton na ma kese cold store for nya de domestic and commercial ye obi ho size bia ope bia ye obi ho ma ye de ema wo mesraw property electronics here enya bia ye say Joma way na way debi your property electronics are a wa customizer a boa for your weather no any conditioner a wo chrome ha property electronics or say to papa preku Sunyani your branches in the doors you kumasi your own crane Sunyani so ya ha nyame adom ya o ma bepiem e o Sunyani ade pa ne ton ne ho meso odu rexa o kai ba bia osbi wo no osbi Udru Rex, directly opposite bus terminal na. Once there's a nice shopper. Wow, Tim say showroom we actually say be power. A wha na be hu property electronics. Opposite bus terminal honma. A ho ana be hu property electronics. Mr. Top papa preku. Udru ho na say bia, you maybe 2% of friend near my direction here. 027 326 0606 027 326 0606 ope dodo ato na ebi also akwa akoton pe dodo bulk purchase na for 050 81 08 337 0508 108 337 mesho ada brands and so what oba obeja biato efa electronics appliances on the misrawo property electronics na pay make am for edi amount nimo kame meda sepa sane me abobo so nyina ne hia o se nipa de ote ho a unya sane ma we nyina bi sa home appliances on ma ne de kwame o se obi anya bonfie na ebi makwa akotuto bi ahwe omofere komba be yidi akiro domakoto nyina wo progo ya fon na ja fam o progo ya fon na adum asai enya adwuma bio bebrina de esisisi wo titru ayon pa ye ayon no mesro bomodia
ne kopiem ewo ho kwa ma menkamfo eye Anatabo Ventures mfama o se eba eye WC Metro Water Cruiser na me pa cho bomodian se oba bi piem Anatabo Ventures ai company kase ba akopa wo eye China broach mam ni din de Gentile Sanitary Gentile wo mo ene de sa Anatabo Ventures eye Water Cruiser to do bia ne type bia pe no e de aba bi piem ewo Sunyani Krodium tutrumika ne kopiem ewo ho me pa cho Sunyani New Town kwa na kwa kopiem wo station no o ya drupa bia organizer no hwe onsa benkum so kwa mi de ukosi atro ne kwantempo ne hope ya brosana eto asumie na se ho ana Anatabo Ventures ewo se bra ne beji bi wo se dodo bi aponsa beka ne bo so da form boko from 0553 288616 0553 288616 ofra Anatabo for bejo fel so na me pacho ma menkamfu Kuzuni Enterprise emfa ema Kuzuni Enterprise say wabomodi ade aye comfy baby diapers ne comfy baby wipes eno achi no aye adult aye diapers so ni nyina ne bi ewo Kuzuni Enterprise san sen Kuzuni se ne nyama ne nyina free take abroach mem ana wakwa fada be pimu Sunyani Krodium ma obo ma obi bia enya bene san so sunflower oil eno nso e free take abroach mem ho ede aba na sa sunflower oil udi abo ye papa pebo ni pedua na tie wasu kopiem ewo aye shops ahodo ewo Sunyani Krodium ya na o man gana ba bi ti seta krade takwa kofroduane ahin doma ahin kro tachiman ene nkana ba bia no sunflower oil no chese atiasita ewo honom na mo Sunyani de ose Robert shop bi ewo ho Prebet supermarket nso bi wo ho Odujas shop nso se ko onsa ebeka bi Mama Fosti shop nso bi wo ho anti ya shop ni Sunyani Krodium ha bia no ba bia be ko bia no se me pacho Kuzuni for sunflower na mo free take abroach mam na ba no ebi wo onsa ebeka bi osanso ewo spray ni nuanom de keke ka wonyina perfume so ahodo me pacho nipa de oto no ma sente ebeba ho no enya hwam enya sente a ebema nipa bo afono no obi opa no twam ewo hwena no nya mia no nukure ni wo hwene hwene tu adente abrante kama na ba kama na sente wo hu sei misrew wontimi nkanto sese nemum sabia sane ngwasesem ne bintu wo kam ne monten so no tutumika kopio Kuzuni Enterprise ewo Sunyani New Town from 0243 432 666 0243 432 666 and 0269 576 666 ofra Kuzuni for ebejo feel so mame fanko pm ewo fear pre Ohima Enterprise tutumika bra na beji POP materials no ene cement ni nyina ebi esan se POP cement no ya bedru ba bi no ane yenya bi nto ne ho akwa atwe mesrew Ohima Enterprise se bra esan se wadwene hu nti no wakwa akwa dodo na bi ede ba bego ba komienu miensa do pe bi ansa beka wo pe dodo nso atu akwa akoton wo se bra esan se POP cement no ane POP soap no de wo se type bia wonsa beka esanso POP oil no ebi ewo ho se de no nso pe wonsa ebeka nanu achiniti ye wo cooking oil ahodo ni nyina bi ewo yakache osanso ewo POP fiber wo pe tentini tete ni nyina bi ewo binding wire nso ana ope tutumikai ne kopiem ewo Ohima Enterprise na no pe wo se wo kia ewo ho a chese ba bia de onema na ekobia no wutu asika kuma bi no akwa koyi ede ama na ato manso ni ato so se hwi umpe na apade eno nti ba bia wo bia na ebi nso a mekasana ntima na kyerɛkyerɛ ma no de ope wo de hia so be from 0203 721 906 and 0556 684 415 sa from 0554 60 8345 ofra Ohima Enterprise ofia pre ye kwantempo na so one Oxford Enterprise no ene di enhwe from na ombebo me pa cho se de aba mamrante no obi enya sika gu no botom ba kope abonten so ba bia befa bia se nyankopon ya admagas busumi ekoya no se agode no dodo na atwiniti ai bi kura hyase wo ho nemum esanse ye de ho bo eye betue no aboa me enya sika e de agu ye botom esanse wutua wanga na sidi ubenya sika boten wutua 150 pesos and they say bochu wutua 50 pesos no nya sika bum e de agu botom mpe na apede esanse betu atna kesense me mfanto anim de hianso be fatims makoma ko edunson na tumi aboa na jackpot no o twa no na sanso ebo ni nua aviator boy ni nyina ye betu e o aviator ne board de papa de hian ne se wo de me pachoke anasa aviator ne bo ne se ne nya chiro na wo bope sika wo benya gu botom no
Would the answer pig and crying, Kunkulon, na babetum, over to me 200 Ghana cedis. Sanso, and the 4 francs of crab by German so. Betway, scratch and win promo. Betway, scratch and win promo, no. May come from the mass free 10 million. Pay an up at them, patch all the hair, and Nessica 10 million Ghana cedis you. And they quiet it, then 100 billion. Now, Betway, or say for Hombawon, or Kotokra and Castro da. Etwama, Copim, July, Bosu, and the Tosso, a yet diasa. And until now, maybe Bosunano, wouldn't infend what Chavaka say, Betway for by my head, don't infend what chair, was so another son nobody Kasubum, or Pewano different fear do what air corner. Now one no more any a year Kasubum. Now we are said about qua ya, a one nipper was sitting on Brabum coming, Nipediano, Babia, Debia Cana ya. Na ade ba kwa bani peduana se efifi sabium islamika eye oto ebon honoma ya na ya pai koko ya de bone papa me say koko nti emema ne bebrebu o monsa se ye nuanu ma ne bibu o monsa busumi bia bo so ba ne bu nsa na be ma nso bu nsa de nti a koko ne pai na moje ba se sin okwaje na bia so a so oteso an so oteso ba kobom ana ba frɛ no se me bo no oteso emoje nwunu no eye koko me pacho yam nso atim untimi nya na yo so yam de timi da ho na timi ja onan kama me pacho adura me de ba betu da na me bobo so no won saka bia no ne betimi abo sanse 3A co capsules waso woni na waposa no wudware ye honam keka watiti ho saa mesro bomoden a e man sanka 3A co capsules no usisi ene tan yo yam koko nti untimi nkosi nanim koko ama obi be ma afon koko ama adon ho anyere onso usisi ache a wonama wachia wotena kunya so kura wachia woto udu sisi echi ene tatena 3 co capsules no Mosaic pharmacy bi wo ho Greenland pharmacy nso ebi wo ho Cap Heba ene na wusu me patcho from 0247 260 220 0247 260 220 na nei Mamencha information centers anope wate omoto epete ahye ahodo ni nyina nso omo eto pete na kwame menka yemampene dada John Dramani mama nasem na wode tu dwa efa eye a doctors for na nurse for na otwa wieye yewura eye tenkran on ne Ashanti Regional Health Director de tu dwa se kwa no mo kwa ma no ne no kwame sanye we ni first time abiesi wo man Ghana mu abre ni bri nyina no obeta nurse for na doctors for kwa ma no ne Adea wo mo service of condition no momo ewo ha no emwa wo mo aban no so moa wo mo ye adwuma sika wo se de ma wo mo enwoma wo se de ma wo mo enwoma hodo wo se omunya kwame omusika sam kura no kwame omusika sam kura no nyamia no nukure ni omunya eniti kwame se utie mi a de omunyina ne se na nampacho utie mi de omunyina ne se ai de omunyina ne se kwame se o ye nurse ni anaye doctor na ebiabaye adwuma na baby to say regional hospital na Kwame Nkwantabisa o ye doctor wo ho ananya akwe nurse ni wo ho na akade wo so de ye adwuma no onya wo pepa se obeye adwuma no akọ hu school wo hu nimde but wono nso nya ho akade no fa nya adwuma no Kwame basa wo to abedai of course be o betete o be free wo ndis abreso na nurse for ne doctors ne ko be papa adenti nenne e ba se aye yemampene kufu ado ne breso nurse for na doctors for dodo na bi ko edru ba bi kra ba ne data bo bi season we dey adoso pa ba Kwame adoso no efri one man penfo na breso na ba bedru we say no enti se man pen da John Dramani mama no se na breso de nhihye pa bi nso gu akwan so a enkene no ma nko enkene nurse for na doctors for na nko so onsa because adena didima obi anka se kwa moko na yema yeyo Kwame enye sese ye ko doctors anasa yar sabia hodo na bia obekwa yar sabia bi no yesi doctor ni ho obekwa yar sabia bi no yesi doctor nyamai wabasa na wa o yar kra no chese wa ye basa wa bam kura bu wo ye hwe enye but enam nhihye na mpanimfo no so mfamma nhihye po mo mfamma wo mo no eno kan wo bi na kwa mo ko no enti we ye mampani dada anasemo beka no enye we ni de kan kura wo so otimi ba beka kase bia na ya breso no na omukọ ba na nuru sei na ya breso na ti sei ba na no aduru sei ba beka sese ne ya wo se omoye na omde boa doctors ne nurses for no ye mfa mo na omoye na kwa na omukọ sese 304 Ashanti Regional kwa na wo mo ekọ kwa mo kwa je bosunya ketu bia $400
okwa kwaje bia afe no ye koma no $21,000 and ye kwa koma ni sei kwame okono obebo na okwa ma ye man Ghana me no hwe ayamsa bia bi me the regional hospital krabe example na me the municipal hospital ka ho bi kwame hwe de ewo honomo ye the hospital ni din eda so say regional hospital municipal hospital na kwame nioma wo som de hwe obekọ hospital bed bi ni ho de omde so mo say kura ya kwame e de bo mo ho ban se be ya doctor na nurse ni so hwe wa wonya ya de ni bi kura e friend gloves no kwame e bi ni ho wo beti dis okokoto bi de ba wa wo yare no okokoto bi de ba na nurse ni mie na no kura won kan cho se kokoto wo se ba benya asem na me friend ma kwa mai foforo so na me nkoka nkyere patient ni se kono koto de we bra na se hospital na be provided ya kwa me de na me nko be bia me ho beto me enso na me kwa akonom no me no ma me yare enye ma me adna me kwa akonom enti se dodo na ekwa me de sobo no bompanimfo na ye ma mpedada John Dramani mama na bre so no na wo mo kọ pa nye ne na omu be ko enye ne na omu ba be ko na omu kọ enti se wo no gina simpio ba bi so na oka onka unu se na bre so no ye bi ne de no na do so na ekosei enti ye besere se epo ma chew se so mo wo no gina konya ayi wo gina simpio so okasa se bire bi baba na obenya konya nso de a onka unu se ne nsema na ogina ba bia no woka e de accuse aban no wonka unu se sa anima no ma ebi kura nsi mo ma ba kokura nka se me kwama no ne akwakoye adwuma because e ade se nie wo se de boama doctors ne nurse fo no wo madwuma mo ye nitimi tumpo na boa wo de won ya de kopi won yaresabia no ye moa wo mo ye moa nurses fo no doctors fo no wakosua de pa nyako o mo konfie be se nan enfie be se num doctor no de aba good to no de hwe yare ni na aba no so aboye mfi taduku hwe doctors ne nurse faculty wo o man Ghana mu obi ye hospital pani or regional hospital ko bi sanse ni pay yesai wono a wo hwe on amanyoni no wono a o hwe ono mampani no wono a wo hwe ye ntimamufo no ni pay ni so chen ono amanyoni no a wono kwa na me yesere me se hwe pay amanyofo moje na ye misa doctors say who na ni pay duru 15,000 Ghana cedis awo man Ghana mu doctor Ben na ni pay eduru 15,000 Ghana cedis enso manyoni bitime je waje ano 10,000 de ni duo sakra no 8,500 no waje hwe allowance dodo ombesa nso waje hwe ka wo mu dem ye mi se doctors ne se ka ben ena wo mu dem eni sika sen ne nioma ben de mo nya etinya akoso mo kwa me de nka me ne doctors ne from because o kwama ne ho ato no no bi kura wie sukuu kura mpo e be fa no kura no na akwa kwese na ntatwe no wo man Ghana mu wan obi awie 2019 fo kura bitifie 2020 e bitifie omuda hu tifie o etuwe se nyame ya adom na konya bia ba ne epe eye nurse for na doctors bi wo kwame amanone a na ote a wontimi nko enkobi obekobi okwa no na wajawo de na wo so nya niye no ho hwe ko municipal hospital na kokkohwe ho wuduro no ma hwe ba wusuti we bia ya de na de ko ne ba ako wo kopiem o yare sabia bia we na wo ya de na de kopiem o ye ba ako no ayare sabia no wo hwe ni su ne bia ne de wo ma wo benya de bese 4 kra na asaka ho omunni woni omunya hwe wo ho abana yi naniama yare sabia dodo na abana yi nani eto no doctor ne nurse ne nkonkotena ho e ma no ma mebre ano oko baby papa brocho okotena papa 2-3 hours ne wie ne ya ma no $400 ya na kwame obetra kwa wi so ontra so of course o can be wo aya asen no fusika no by election was MPP amanyoko ni chesika na kwame MPP amanyoko ni chesika and this amanyoko no man chesika o ma na asefo na dia dance ye say o mo ma ye say 300 wensu ma ye say wasa ko na say sika betime atua nadmofo ka ade na won de wan pra ba ne say baji misika kakra mo nso so fatua nadmofo ne ba fast of ne ka onwe until mu de omu no de omu de ne de agric minister hwe ngwase be okogu de asema kan yenwienu asa no omu de ne de sika na okan ai ndc for de no omu no omu ye kan omu nyaban mu ye kan public money ana meka say jachikwa esimu sika na de be che ne ni botoma fine cha so poku sika na de be cha obi ntimi nchiro de for sika obi ntimi nchiro de na amedi but say government coffers ni free mu badia then obia we taxpayer can call for attention say can call your attention at the intina say sika no ke tutu ye nwoma ya
kebetim dia yesi Kwame so I don't think say be necessarily say sikana omu che ye 200 900 because omu nyina obi agye bi Kwame and this for sika ne free enyo mo musika and so be because some people so exactly the same thing I told you ko John accusing say your man sika enti nya say sika no ho asem ye ko sika ye kan ye budget e raise the man ye election enye the bribe fine that's what I'm talking about. Ama man cry ya boka wo ho e don ye kan wa say ama man no ya boka sa be pese ye chire eti se no wo kan de akwa wiem se eru aja chikwa court no ho nsensem no wo mu jan de a na se sika mu che ye de a kebeka se ne ono nso no a chebi ni ko fo chebi uyebi which is of known to all of us eti Kwame ye kwa wie ne ye hwe ayi buffer stock fui ye ra brand champion me ka say ono eba ayi ahobambo nse Dabi mame fanka ho memre na ebe me Dabi buffer stock for no say o musika ne nduai nduai minister ni o na wo kasa na thank you very much o chami ni mo anope ye dasi say wo de kata wonete o kata ti o hunu de won si ato niemom se sa de chi ade se via niemo bo no se mu yire tare so wi anam ni nanso adwumaku ba ko pe ene odwene ho nti wose niema no wa tete so royal foam atene niema no so 10%. Oh yes, 10% discount ene oniemo bia na wasa tone bo ya fukura wie no ne asa cheosu ye kwa free pillow we die atanyu fo a ya ti asem do enti we die wonsumre nie semre mu aye dimpo no obeda mattress papa so a ne bo da fom na wada sumye free ne so eno nti amfon ne usike kita wo wonsumre nie so obeda mattress papa so 10% discount ye free so royal foam outlets bia wo make na mu bia no orekodo obetumi afran 020 2000 royal foam so radio promo. Rest assured. Say donut. Everybody follow not sa malaria. A 3D till not now. Malaria chill. Popo. What mean the day? I want you. No not. A dabako. No not. A damienu. No not. A damiensa. No not. No not. Scatter malaria. Lonat ide scatter malaria. A quality product from Blaze GVS Pharma. Yenshishemu hu se malaria wa umujim ansana wanum Lonat. Na nam yensearch na malaria no daso wo hwa ko hu dokota. This advert is FDA approved. Ni dia na koso wa fun. Akwa we mimfudie se from nyesu abadro ni si we. You. Na nitigini ye. Suaba organic liquid fertilizer. Egu ahodo osen. Suaba organic liquid fertilizer. Ena Suaba plus organic liquid fertilizer. One to away. Netino eye green ahaba mono. Suaba plus organic liquid fertilizer. Ena ya ni green no. Ejuma kronwa. Kokonwa so bi ewodaso. Ni nyina eye Suaba organic liquid fertilizer. Womu product ni bia. Na ahaba mono no green no. Ena omo dia fa netine ho. Na nsakraya aba ne se Suaba organic liquid fertilizer no. Se de ye muniti ni mienu yiyo. Ye buba ko etimi ye adwuma kro no a. Se wunim Suaba organic liquid fertilizer no. Ye de bo vegetables, enkunuma, carrots, cucumber, entos, ene nasefo. Na Suaba plus organic liquid fertilizer no. Eye tree crops, cashew, cocoa, mango, ene nasefo. Ene 150 ml. Eno so adwuma kro no a. Ebo no bae no ho ban free inyare na noba no anyini from so eye natural opac view aye company no and eye Suaba organic liquid fertilizer na Ghana ha baby amoton agrochemicals bia no benya bia to na brafo ha main office ewo Sunyani Kotokrom aviation kwan no ukọ ya huma onsani fa pe abrosana edikan no ehwa dodo bia wo petu aton ko ho fre wo mo 024118020 and 05967387723 Mofa EPA Laboratory Crop Science Department KNUST for Edano Aje Suaba organic liquid fertilizer atum
Nadia Manaskai, me copy POP with a woman I estimate your mum. I go POP with her. Nadia, Sissy Mammy Rambo. But I say, Obeto materials na semen cotton brown. Bobandi may here. Over here, seminar woman the POP. And I say, oil woman the POP. And umpo me per cooking oil. Oh, you're open near my command. And I get more can if you're and this house, so persemine a juma papa maudia. Oh, here POP cement. Fiber no. You were tinting any case long and short. Binding wire. Any oil. Nasha say bayane me juma papa mawintino. Opa yen na top fiber no. Long one a bet share me rientem na ye quality so. Oh no kura kwenti. Iska kotobra ni sunya menya strike complete niemani nyina bi wom. Yes. Sunya hade any fear pre. Any mpatamu. Yeni ayebo POP no. Ba bi ba ko pe any fire near. Ye frɛ ho Ohima Enterprise. Ohima Enterprise. Sa uko hwa POP cement no. Any ni product no. Egugumbe bro. But the quality one Ohima Enterprise eton a obia nso de ye ne POP. Eye sky deco type ni bi. Afa POP materials bia ni accessories. Cement, fiber ya mekan. Say long and short. Binding wires dodo bia wo pato. Na anwano ye wo pe dimpo. Ane de wo pe de ayo POP. Sizes bia oton bi wo ho. Bra. Sa wo tono dodo mu a e won senkaye. O de kwa akiri so a. Ohima Enterprise e wo kia wo ho a. Ba bia wo bia o de bebro. Ane bande maye. Be wo. Ohima Enterprise e wo fear pre kwan so. Ohima Junction. Wo frisunya e ko fear pre. Wo tra gas filling station na e wo won send fa no a. Last store. Baby omususo na de no. Abrosan green no. Asie ho. Store room number 8. So if you free preso na echo gas filling station na enu ne dikan Abrosan krona first store down POP materials ashemu baby a wo bia free Ohima Enterprise 02037219006 na 0556684415 and kwa fafa 055460835 Anya irankwan Ohima Enterprise Fiepre Ohima Nkwanta mi bao Sompa. Wa kwa baby anopay atena say any abedwafo obedi nkomo anopay me nua Theophilus as Theophilus as joining us anopay oginam ediama the new patriotic party NPP Tio da boko de Yankopon adom boko pa me nua efie nso ye boko nyame adom efie boko bia ho ye and the party ase anopay ye ni nkomo na yensha sieda get insurance bebem utie yero koboya na ohwe the number of subscribers omatimi reach 17.2 million membership. Now is a very high. Yeah. See, if I don't quite, you say there have been challenges coming with it, but comparatively, years after this vision, and baby I babidri, what and your bang, there was the improvement, there was a edugum Zansona. The former President John Dramani Mahama so akasa na okasa fa nurse fo a omu free oman mu na omu so di omanim echemu amano ne chem se national failure eche so oman yenye adwuma yi yenye niam a wose ye ebebo ama yetimi ye de a yehi omu ombeka oman mu eno enkomo ho sa so no asa akase asen not by election senki etimi let me take cash ya de call ya call yes expenditure ni na etimi ditwa na pofo no eka tio amana medase na machia Sompa tie for momo 80 Sompa na no pe mi chia onya na regional executives wobuno region ayen yura kwambafo abronye edano so hwa your open nominations ochina say orphan constituencies no obi a opeso contest bia no
obetumi akọ pick forms na wa contest for the elections na minim say afiwe die na eba so no everybody will be given the opportunity to contest. Nti say will be a dream say obekọ ono post ana say obi begina mu aka bia manu a wan kasa fa we de ekwaje ti pepepe yeso ebeye adwuma in respect to this you can say primaries ebeye no na ohwe all the orphan constituencies na ohwe say ne nipa ni asia bere ne campaign no mo what I'm happy about it is say unhu atemdie ewom nsem omo kan ne omo ye no if you follow their campaign omo nyina ye a very good campaign nti yesre so omo nye ne saa maye se ne be ya yewie na nipa ombeyi ni bia in any of these 6 constituencies ye nyina so ye betimi abo ne chidon because o say nipa no ebe wie achire no say nipa no kɔwe ne a o so di achire na akɔye adwuma ede ma nipa no ma ultimate elections. NHIS so Osha the way nipa patronize NHIS I think say it's in the right direction because and then Akye be say uni insurance na say oko hospital e kane Adea ya eba no inti ama nipa ehu say e wo so omode omo ho ehye health insurance but it comes with its own kind of say challenges. And local hospital just I think last Thursday me ma me kuma koye surgery bi wo regional hospital any ade okwa new money bebre ho no ma he should have paid about 1,000 Ghana cedis but he we no na cost of the man no 200 Ghana cedi and utua and no nani age say okoye no cost of the man in nyina no mbisa ne so insurance no from 1,000 Ghana cedi operation or surgery or no we na utua 200 Ghana cedis neoma bia health insurance no entumi anya den ancover as we speak health insurance for kase omode beka ho family planning the whole package of family planning so beka ho ama family planning ninya no so kwa is a whole package yenyi being free any ade into where it is going now no Adea but mestre say a new man kitenketi obeko hospital na claims bi o hono mo a obewie yesi encover we but meanwhile so na ewo omonkrata mu say ekova na hospitals no so no when the claims comes you betumi atua no promptly because that is one way ebe more so ho no mo give out services no say we other private hospitals are more accept health insurance na betumi aiden ayese ijuma no e de amaye nti de ye best ne say as much as say nipa no akom it is unprecedented nipa be breed yo hu hye meaning say onwo ogidie ewo mu say ade na ede hu hye no so ochena say oho ka na say okọ akọji ayaresa e ya ade ebeboa nti say nipa na hu ni sa ade ye no so wa ye give out these services no I was say ye ade bi say yes you betimi make sure say omo a ye the services na ma omo ni ade when it comes to money paying sikatua mu ni ade a ye betumi atua say sika no eni ade ni nyina say na be ya nipa na ode no ho ato ho so ama wakoye insurance no obetimi enya sa ahotoso nse so ochina so yare a ofana so de kwa a watimi dia ede akọ na I think say yemfa basoboso ma eye yem vice president and ugina mu a or contested to become the flag bearer of the MPP. One say a year kwanya ye faswa na first no ye register with NHIS no na quite cumbersome. But unless or sha ukita a mobile phone anywhere you are, anywhere you find yourself. If you cross so could do hospital ho na say ekobase insurance no ewu kra na utimi yeden renew insurance no ewo ho no mo am ye de ehwew can he be na but because of the convenient way of registering obi atimi any fee then he registered and so people can now sit at the comfort of their homes to register can who be and ama numbers and so akosro looking at GD omanya no sa
ahohare na omutimi de registration ahohare na omutimi de renewals any ade aban no so fato no ho say afibia no obeye free registration for 8 members as we speak okofie pra there's a free registration going on there ye hwe say yebetimi enrolli nipa bebree ewo health insurance scheme no so send ye be ya obekọ akoyi card obekọ akọji adru yes enye nro ni nyina any ade na ye mo kase mo kan say obekọ hospital enru sem any the way the hospitals are any ade ni nyina is a challenge but ade a aban ne hwe say saa ne omani nyina besi afiri honom enye ne hye ase ade a wo hodeda ye hwe say saa ne omani nyina befiri o na so ochena no so okita health insurance card na say o kọ hospital a wo ahotoso say hospital ya okui o kono se wonni sika kra na se okita okada ye behwe amade aba sene okwa amanone aman ahodo mu a omoye no no ebetimi aye saa e de amagana na nipa dodo na omode omo to so no ebetimi aye se ekoba se yare bebre eye cancers ya ewo ho a echewa wonni sika untimi nya hwi ene other illness ye de ni nyina e ka ho a ebema nipa bebre no so anya gidie wu mapa na sikatua no so asen akontentem na ni nyina akontentem so ane ebeboa ye ne se obia betimi anya saa bepa ne se oh enem so me de me ho ye de ekwohye eye insurance yi nti I think say it's a step in the right direction say Ghana for agia tum say a time ye sha se president ko former so ye ba president Mills Breso former president ye kan say John Mahama Breso na say ne ni nyina no mo hu say with this gradual can say no etimi abegina friends agina yi na yebetumi de ho ahyem ama neoma akoyi e de ama an individual na ye ne say obekọ hospital na say bi uni sika ewo ho na ye sikoyi card bra akotwa card bra na obewie akire no na kaprenche obotom na akoye enioma bi obekọ doctor behwe awie nuru ebetra ama na obewie na sika ni ho ena aban no successive government hu say saadi we si de ma ye mamufo a ebeboa wo mena sitio ntino mebo MPP abaso say omatimi ahwe ama that enrollment no so akosro na ne say aye efa ho ama enrollment ne kosro no quality healthcare so beba no ye hwe. Thank you very much. Gather so much. Ya menua open you here ahode ho good. Ejiri sam so ho ye ya me adom 17.2 membership for national health insurance scheme no challenges and other things are going forward. You know who say yeah beboa anopay mechia Ghana fo nyina ne titiro ne yenu ma was in north mechia omo na machia NDC ebusua kese ya 2024 Ghana fo ehwe enim se ba beji oman every ahohera MPP for the ewura mu but health insurance anopay me buy na menua ya kasa bebre em say this is the first time in the share with studio the fine gentleman wakasa bebre but me challenge is a health insurance eye adwuma na say nya adwuma ye toss bi health insurance na eda ho no sa numbers ya yes in do 17 point something million me wa ana 17.2 million yeah sa 17.2 million ti so eni senka ya tra ho ana sa number ya ye ken say ni health insurance start here ya pilot won Kranza Rollins in pencil na didi mama president ko fo be ye no insurance national health insurance Emma Atamos ne John Mama bae omo nso ba be ye no first saying national health insurance na mutual be na national ya na adidi mu an enti so eni say ye trust 17 million impo ka ya dru be 25 million and aye ko 30 million eni say ka ya tra the entire yen ndru ho ene say health insurance started in the Health Insurance Act 2003 and started Act 650 and the share health insurance na say and 2012 ya best sense act you know repeal and Act 852 yeah they replace at 650 no it was 2012 now the main motive na what insurance scheme mu say and can crofo Ghana ha, a reside of Ghana ha, be provide quality health care
amomo obi a oba besra Ghana asenya kɔ mletie wa mu ka ono so betimanya access to health care. What you say? Now you see include certain diseases binuma and capture in a mainstream health care. Nanka health insurance take care of it. But as I speak to you, complaints are ever with claims. Health providers or more no health insurance for no okoji drona and at it ya ufom and on sa can do. They toss you health insurance paper nankasa na ekura wo no. So the benya yaresa e wo hospital. Udu hwa. Ye di card ma odi aka bia beto. O ko trust scan, you will pay for it. Ye ko check ye first saying umoja, you pay for it. Ye ma oxygen, you pay for it. Ye ma umoja, you pay for it. Now hospital ya health insurance. You see adeni ye insurance. Now ye ma oxygen kura ye ju sikai. Remember saying ye ni nyina cover. I'm telling you, sir, I didn't hear from mutual to this is a fine policy. As a Ghanaians, I don't need to focus on this very good policy. Now, the BIA tout ya who say, oh, yeah, the cancer, Becca home, yeah, the saving previous, oh, Bewa, the Becca home, Nasifo. Now, Nieman Kitty and Maya, any ayarsa, who do hospital basic. Nina income. See a man oxygen, or that hospital bed so, now watching, not the hospital, oxygen, a T40, who sound back at what to pay on health insurance. At health insurance, patronage, meaning a cassa, say, Afibia, be a free porter to a microphone register free. And it is Adea can you register free, and so still, Ghana, your population. Insurance in your free. Also, affiliate me, I say it register being free. Or any depending on person politically. Even corporate bodies in cry be free the check. And so still near Timin Croco 30 million. And your Ghana phone calls no health insurance. I'm an amount will be a Ghana for you. And so crowd health insurance. And so now still your number net that 17 million. I just don't understand this. Okay, policy papa bia. Anka ye gusu 17 million. Etimedia mesre. Ano pe menya anka ye mfa anya politics. Ye prompt government. Say health insurance ni egu. Encrophonia ho toso mu bio. Ene wo ko hospital. Ukra health insurance na wo partner business na ade koyede. Fasika. Uko hospital si o ma masala tin nyina ukra health insurance. You're punishing it because of health insurance. Yeah. I'm telling you. For regional hospital, go there right now. I'm telling you, say go to regional hospital. Say only insurance. Now what my the from Procan, now they call Piesca. But the Okra health insurance, yeah, punishing only like no credit your phone any young. I don't know, baby, but baby, I'm telling you, say, and no original hospital, no, Madam I was there. What is it? I was there. And Miss oh my Ghana. Baby health insurance nam now. And any papa no. And any papa no. Very well. Ya when you shemukina. Ya man kitty be a basic hospital. And then plaster keke plaster. Oh pies okoto. And they are yari. Your private insurance giving one, and I'm so moving for we got on here, and I'm some plenty more with you. Opesa me body for we got on the back some pame body. Omu policy, no, omu the amount, omu members. I'm telling you, say they are enjoying better health care. They pay more. They pay more. But this one government is subsidizing. Your tea and health insurance levy. Baby, I'm not subsidizing our him. If you know got cement, so in subsidy. In effect, you need private phone, you pay. I didn't know more, or you know that private ward. No, the other Macola ward. Private was what would I order? What the other no nimpo. Na say be a private home, you understand? I don't know. I say, you say, can any be enjoy that? But I say,
Mami Zambrawa also na former president comment on a year nurse form from Maimu no Mami Komra Edruso na the room na Mrano Yanya say bitimi aso na because gather so already wa man timti e mami time na balance yanko Yera John Dramani Mahama sam na or kind one say there's a national failure say be who say nurses for new but this is not the first time I hear who be though we don't say be accident being continuous service now on I say also you believe say can keep it me at the amount na go training for you got us Enra I say north after say when our trip back when I mean ni omokoye Ghana ye because omoye Ghana ya they never sold their souls for money. Oman ton omokra amfan yiska. Oman ton omukuro numpuntuo an yiska. We saw it on national television. Enyoma binimo to chaso pokusi kane yedi ahanye kumawu na sefo 200 cedis obi se maji yesi ye bodu yetimi de komo omo me to ma NDC Obu also say waji 2 waji 1 waji 2 MPP waji 1 wa NDC I am saying na puchi obofo de de nam ho apa so de yeti de yeti ya ehunwum nyina yatwa na me ka ho asem yo say o we ne de edi usika yenka ba wo lusu ahwe na e beka say we de clear NDC opposition sika na we ya de opposition they say Baumia, Dr. Baumia was say open president Eddie. Or did mama tema I will say is an insult. Catch and so you corrupt Abra. Obi be chen for expedition ba akope. Ono de obi ato pick up silos and Marco 50 at 10. Ono nya corrupt. Ebi na ye kan yo. Yesu ni twene obobo. NDC for you see the akosu okumawu no. Sika ya koche no. Yakumawu ne ye friend saying as in not sika yakoche ewo honom no enne na ko trainees ya na kufuado e ka say onkofo ye unemployed graduates etifie obema omadwuma aye amom nso ho atom enne sa na ko trainees omutifie mobile money na sabi mprenu ebinum ye na no mekoto ba ko tachiman me mocho ba ni di ono wo fufuo ho na ko trainee o wa university Abaya manajuma abaya se masanya ji kotena fie o fufuo tachiman jako so sa sika ye koche yi ti sa sika no na nka ye ntimi fa mo ana ko trainees ana but Ghana ohun enema bi say koswa bodies are anti corruption agencies e was say sorry now a probe into this monies no matter they easily lose their voice when things like this crops up. So, and the search omo he special prosecutor or he. So, Mr. Auditor General, they should come out and tell us where did this money come from. See, it ma obia 200 cedis. Ni pe to aba okumawu na anu. No mo bro over 30 million. 30,000. Sorry for that, 30,000. No more bro, sir. Ni yeti mache 200 cedis ama obi aso nkoto aba. That's what we it implies. See a charm omunyina. It says sika no ye nyane he. Sika ye ko se ne sebi mpeduasa. Essa state agency. Nyina kogu asin not. MPs, ministers, Obiane and the bodyguard, and you fuel on the coin. Hotels are die. Even me say, you would have brought your DC, Sunyani Bruno half Bono original chairman. Okoji ho hotel Obiana and the sooner how they do see capital. That's what we heard. The Pachu about on Chabecas allegation. That Miss Gramented and I am telling you, sir. I am telling you, sir. You see, this new Dawa, me man Koda Hobi. You saw Dawa, you come and take your money. MPP for Waji Hotel. Net the whole members could be a medemo at the Hokwa, ye piaka. Omunya says, Kawe or him. Within a couple 1 week or two, near Timaya asked for Tef, Amakrono.
Oma kwan ya shase fixe. Ah. Kuma nsu omonom. Ah. Nsu akuma fencing. I say not omono kuma wudi nye me de party na metable. I say not nsu omonom no. Ansa na ye koto aba no. Na nsu no sa uhia de ma pra kokura honom. Ba ye beto aba no nsu na omonam no. Everybody testify to it. Ye buni passing. Sana no mu nipa it says sika o mu ko che ne niam o mu ye no. Where did the money comes from? Because Ghana we are under IMF supervision. It ya na sika ni bi fa nchen e mo ni ko ye sa niam no a IMF antimam probi. These are questions sir. E was a babontin ni ye bisi ye tie emuaye free MPP for. Where did they get these monies? Sika na crofo show on TV. Live corruption money. Owe him 200 Ghana. Owe him. Where is those monies coming from? Me that say. It me dem say. John Mama say sika no. Ye betimi de atua. Nako training sika. Se bin preduasa. E man panimfo a feed school in Kora. School feeding caterers. Eti buffer stock. Fi be na otwe mienu ni. Omo da ho. Ya bidi omo ntoma se ho ba ko ye se rushing to hospital. Entotoma we na ma wo yare. Emre wafo na no be suma ma on TV. Say bank option the dan. Me that say. Na ba nya se sika ko se ne kwa. On John Dramani Mama Nsema or the Atujay. Your microphone is off. When we get such opportunities, we should be mindful of the things that we say. Say, enye Adea siye betina ha na sebi ya yedede keke anasi yetumfu truagu omo mutie no eni. O kan health insurance asem se ene e wo se nka ba bia ye wi yatra ho. Na mi bisa se joma amakan numbers no ekoduru se ne aduru ne ya ana se eduru ho e na omo sanso free so e na ne asanso akosuru bi. So if the NDC government couldn't do it, na se ne MPP aban baaye and na manuoma ye de aka ho e wo health insurance mu a nipa nya ho mfaso ni nti no omo de omo ho aba behim to get some of the benefits from NHIS. Mi bisaw se yare bi wo honom ana se bibi wo honom a na e wo honom NDC time MPP bae wa be ye free mu ana se MPP bae waka se ene de yare we de ye agisika e wo ho ana se oxygen asem a wo kan na ma John Mahama time na oxygen si usu a e free ana mamum ye re mfi se during former president John Mahama time bia e kasa o ye incompetent a omonte ase hwe eduru ba bia na o se ye free bibi capitation o de ba capitation na se kire nyina ne se Ashanti region sika do sha o pilot no Ashanti region sika de be maw under health insurance se mudi wi a insurance na nya adwuma biem. It was a gradual process and a deliberate attempt to collapse health insurance. And na atimi agina ne na so am nya numbers a omo nyina de omo hu hyemu a wo se sen wo so ko regional hospital ya yen ka no kra kakra. Just this Thursday I was there. Many obi koye nipa no koye surgery ne nsam yenu. And I make a choice say ye wie no. Na e car na o matra to wa na se scare ba nya na ye 1,000 Ghana cedis. Ye wie ye omo bu ne kama no na o de insurance ne koye no. O wie ye sika otua ya mimi gina hobi. Just this Thursday. Me nkoka se na me koye na mko just this Thursday. Na ti ya yen ka no kra kakra. Sa obi di insurance akọ hospital nipa no di insurance no koye no ya nyi insurance no ukodura insurance for line nie omo muntu insurance o masa asa me na okay just this Thursday me gina ho bia ma obi 1,000 cedis so surgery here no ko betua ye wie ye say na otua just 200 Ghana cedi. I was there. So insurance is working and it is working perfectly. And your man can get to be a one over hospital near Kajo so okay, ABI insurance and funny ade. We should tell Ghanaians the truth. Say and
ahohari abam enne se ne esi ye adwuma fa ya mpena ma capitation na ma so 2015 2016 ana joma ama peso ogu no ene oti he asem a wo kan nyina no the conclusion is say omo ba insurance no ombegu no because enya de pa Ghana fo nti yes na ne ye wie na obeka che say ase north MPP akotu sika to agu na se sika no na nke etimi de ye wo krom hanom ena unemployed graduate association ebaye na yenya aban bi a ena obaye ofa teacher fo adwuma ena obaye ofa nurses fo adwuma during Mahama time e dey na si ye na nurses fo nya adwuma na teacher fo wie school a unya adwuma na wanya adwuma no bi kra no I was a teacher for 10 years we wie na wanya adwuma no kwa dey na si yes ye 3 months out of 3 years ena obetena ha no masembe na woka me o ya aware say it got to a time oh yeah juma 3 years you are paid 3 months you will chrome hanom teachers when you graduate from school there was no employment for you nurses no mutifia omunya juma and then all those backlogs no omuye juma and what do you say 0543989999 0247989999 hello good morning good morning. Yes, my boss, Suleni. Good. I don't pay Mammy to Minia. Health insurance here, Juma, no better than power. Or health insurance here, Juma, or better than power. Ghana ni yeti o man we ye mududu na asumupe force on truthful stories. Sama nya no pre. Eno na Ghana for ye mududu na pe. To mo bika asema ye nya hwehwe mu fa ho. Eno na say ye ka na sa akọ. Ye bebo aban na abaso. Aban ba yo tua 1.2 billion. Na ye ka eda ho. Na ye ka Shankari. Health insurance required in parliament, and this is for free parliament. Going to former President Obama. Again, MPP at the power Ghana ha, and this in Yakase Yeda. On another catch was so above ye. That is Ghanaian for you. Teacher for a car, see another before. Less of what another before. Oh, mobile request I did another attempt. You will be one if you get that DPM. At the car bounce, or send another go bounce. You see, I'm in that is how politicians will continue to take us for granted. The best Ghana for. Usually, now a way ya nipo bin mu politics will come on. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. But honestly, me ka say frasa mokro. Good. Yenti anope. Oh, anope de me mojuma pa moye. That insurance asema mokin. Wudi can call hospital di o mudi card. You will be so health insurance card. No a record ni nyina. Bo wi o mu wi ani asa charge wa sa jisika. Na fa no panyimfo no na eyi ana se clinic wa hospital for na ye. Ya ba sere siasia do man na dia yemfa akoma pa ni yemfa nso ma ni ye. Na o man panyin ma so nsa ma o kan so mesere no. Enye fi no ba pre man panyin di ko abedi akonya ni dia mi hu ni mo be ye. Ti o kasa ya won to no bo. Oye wo man no mu ye adwuma obeye ise bia ono ma ye nkoro o ma hu adwuma obeye yesere no wo kasa ya wo so abedi man panyin ni di atwa na ye mfa ni serious kakra metamas. Yes, yeah, that's hello, good morning. Hello, Baba, good morning. Yes, sir. Baba. Boko. Baba, uni Baba taga ni nyamshiro. Ami cha ndi sino de nyam manam bara bato. Ami cha income MP. Ter mutaraki kudura for second jeje. Senior. Everything in Mistrano, Cater say, Umbra number 2, Nippon Oya Madafu, or everything, Nanu, or Shams in America, or Fomdino. And to a moment, Yabino, imaging Yawa, Edimunu, of course you are who's around the Mama Nipajima, not at the moment, but not at the moment, empty person at Jima, not from the Omo, and the rest people, empty people, boys in the break, from the Omo. We are Umbra number 2, never tell people, boys, you're from the Omo, no moment to my ear. I didn't know the moment it was out. We do the back to a band who was over to a fund about me. The moment was then say your friend is training. Put your beard to a Babonia. If I were Muslim in the Baba, and
Come on, Semnija, throw him in saying. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Yes, my boss. Oh, the day on the correct score, the kind. Correct, Mammy Joe. Yeah, the fact that you're with the point now. Let me tell the next member of parliament, Honorable Said Mubarak, will be Benjamin Cano. I've got a control from the mission for. So, hey, Ghana, so, okay, you buy Hanamo, say, health insurance, a big Mampacho, Kupon 1 and 2, MPB 1 and 2, Nanapo 1 and 2, Omuchi hospital, Amaya, Omuchi Bia, said Omuchi health insurance, wow, Omuchi man. Only be being a NDC from Hamani, come to my hospital, is being a Mpacho, who the square, nothing to know who is as an outbreak by nation. Anything better than I want to remember Musia. Mama Bessie Bago, I will put up a go. I want to see Bago. Nkwantabisa has taken a movie on Mokoiba, Yenesin, only a Moko hospital, the Enigma. I don't know hospital with my savior, California. I'm more polling than Tantawi, and I want to know the book I don't know heaven. And Mama Galam made my house. I don't know to tell. I don't know because we didn't buy $7 billion. Oh, we shall almost $500 billion. Nina's body, and a post, the court level, and your mama. I don't want that. What if you have a Honda? Brother, and I am a great. You look in there, drop, injury, and the mom saw that, but so the police after every or the more I get to pay $1 million. What I'm going to say. President, not all your cancer. Medase, thank you very much. Hello, good morning. Hello, good morning. Oh, too bad, too bad. Fawina in Kofa birthday. Hello, good morning. Thank you. Nenge eri famano muni mbribi yana sabi tafrache amanfo eba no muka former president John Dramani Mahama Sebua na ya me yase ye ekuro tu wono na ni wo hunu no ana wudi ho adanse ana meboa wo ho behu empuatwa no na fikomani aye kire supa ani ni yeni abrabo Ghana mampanya kufu ado ne pawumia adana di no ana mama ebe hunu awo kaze Abi, Yamase, and not Takima. You enemy, yes, too. Bakubia no crash, Mamma no about Brow, Disica, Atua, set up the Aneticada, and the government Penaco Board of Canadi. I do talk a Casia, the Magana for Casacas, and what Casagana was there. You can't talk any Russian to come and say, mine, and he said, Mamma Babo, Tina, Mamma say, Baba Gana, Yanam people was there. One point and this Adimuna. Then this was the one that said, Ghana, go for the sound with your mind, one cause of my nephew, Pepe, some opposition, and one is cow, and to open what's about the dynamite, and why are they? Medase, thank you very much. Your point is well made, and so, okay. Maminya birthday, see, every Honoman of pay, na yen twas, so every birthdays, happy birthday, Kwama. Our chairman won the first person I wish him happy birthday. Our chairman will a Juma awesome perfect. Such a wonderful person. Our chairman Nemo Odro Adomasia, a word Domasi, right? I know some nananum or yet than a chairman. Oh, Nemo is your birthday. Open JDF, Papa. Otumfo Nyankopon onka ho no nte nanim chew onyame ma dia baby a enyeye onfo free adumu enko adumu nana chame my glorious birthday mo bibi ka mo fa nkoma no ni botom Adea your birthday Rain Asante Ampedu today happens to be your birthday. You know mommy and daddy loves you so much. Glorious birthday to you. Even as you grow up, may the good Lord let his countenance shine upon you. More years with greater things to happen to you.
Such a beautiful daughter. Glorious birthday to you. Rain Asante Ampedu. Your uncle, I love you so much. Was it here? Okay. Spendy Love. Today is your birthday. Glorious birthday, Spendy. Oh, beautiful lady. May the good Lord continue to bless you, shine upon you. His blessing shine upon you. You are such a wonderful woman. Shine. Glow. Happy birthday. Your friend and Kwame also Nkwantabisa bit my friend say ha na me disum ni nyina esi na catkis ano pay one and rantia no the team ankasa tenasi no